Reka mbasuze cyane inshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri hirya no hino mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye, mbifuriza gukomeza kugubwa neza, dukomeza gukomera muri ibihe bitoroshye, aho rero nk'abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange twibuka ku ishuri ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, dukomeza kwibuka twiyubaka ndetse no gukomera muri ibi bihe bitoroshye. Ni amakuru rero atandukanye ari kuvugwa hirya no hino agiye atandukanye, niyo tugiye kuba twibandaho rero mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Huye, ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwihanganishije abakomeretse ndetse n'abagizweho ingaruka n'impanuka y'imodoka itwara abagenzi yaje kuba ikora impanuka ku mugoroba w'itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2025 hanze y'u Rwanda, ho muri leta ya Texas bibutse ku nshuro ya 31 Guverineri wa leta ya Texas agira ubutumwa agenera abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Reka nkurarikire kuguma hano kuri Mura TV kugira ngo aya makuru rero tuze tubana namwe mu buryo burambuye. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Huye, aho kwasiteri yo mu bwoko bwa Volcano Express yaje kubikora impanuka maze abantu bakaba bakomereka cyane. Ubutumwa rero buturuka ku karere ka Huye ngo kwihanganisha abantu baje kuba bagirira ibyago ndetse n'abagize ingaruka mu iyi mpanuka, nibwo tugiye kumva mu nkuru yacu ikurikira. Ni ku mugoroba kuri uyu wa 8 Mata 2025 mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi, akagari katari ku muhanda wa kaburimbo Huye Nyamagabe hitwa Gashikiri. Imodoka ya sosiyete ya Volcano Express yavaga Huye yerekeza i Nyamagabe yakoze impanuka ikomeye. Iyi mpanuka yatewe n'uko iyi modoka yabuze feri igeze mu ikoni ngahita irenga umuhanda. Umushoferi wari utwaye iyi modoka yahise yitaba Imana mu gihe benshi mu bari bayirimo bakomeretse, nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye bubinyujije ku rubuga rwa X. Ubufatanye n'inzego z'umutekano n'iz'ubuzima hatanzwe ubutabazi, abakomeretse bihutishwa kugezwa kwa muganga. Abakomeretse kuri ubu bagukurikiranwa mu bitaro bya kaminuza CHUYE ndetse no mu bitaro by'akarere bya Kabutare. Ubuyobozi bw'akarere ka Huye bukaba kandi bwihanganishije ababuze ababo ndetse n'abafite abagizweho ingaruka n'iyi mpanuka. Mu butumwa akarere katambukije bwari bwanditse muri aya magambo: kuri uyu wa 8 Mata 2025 mu murenge wa Mbazi ku muhanda wa kaburimbo Huye Nyamagabe habereye impanuka y'imodoka yari itwaye abagenzi mu buryo bwa rusange. Imodoka rero yavaga mu karere ka Huye yerekeza mu karere ka Nyamagabe. Ubufatanye n'inzego z'umutekano n'iz'ubuzima hatanzwe ubutabazi, abakomeretse bihutishwa kugezwa kwa muganga. Bakomeretse bari gukurikiranwa mu bitaro bya kaminuza CHUYE ndetse no mu bitaro by'akarere bya Kabutare. Twihanganisha abafite ababo bagizweho ingaruka n'iyi mpanuka. Muri Texas naho rero bakaba bibutse ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Guverineri rero muri leta ya Texas akaba yageneye ubutumwa Amerika muri rusange. Mu gihe u Rwanda n'isi yose hibukwa ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, Guverineri wa Texas Greg Abbott yatangaje ko yifatanyije n'abanyarwanda muri ibi bihe, agaragaza amasomo akomeye abanyamerika bakwiye kwigiraho. Mu nyandiko iriho umukono we, Guverineri Greg Abbott yashyize ahagaragara icyemezo cyemewe n'amategeko mu rwego rwo kuzirikana ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Yagize ati: imyaka 31 irashize mu mutima wa Afurika, igihugu cy'u Rwanda kinyuze muri bimwe mu bihe by'umwijima bikomeye cyane mu mateka y'isi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Mu mezi make gusa abantu barenga miliyoni barishwe, abagabo, abagore ndetse n'abana, kandi mu bice bimwe na bimwe hafi buri muntu wo mu bwoko bw'Abatutsi wari utuye aho yarishwe. Guverineri wa Texas yakomeje avuga ko isi yose yabikurikiranye irebera gusa ubwo igihugu cyasenyukaga biturutse ku macakubiri ashingiye ku moko, imvururu za politiki ndetse n'ibinyoma byacengezwaga muri rubanda. Ashingiye kuri aya mahano yabaye mu mwaka w'1994, Guverineri Abbott
yageneye ubutumwa bwihariye Abanyamerika, arababwira ati amasomo dukura ku byabaye mu Rwanda arakomeye kandi arasobanutse. Tugomba gutahura ibimenyetso byerekana itegurwa rya Jenoside hakiri kare, tukagira uruhare mu kuyikumira ndetse no gukiza ubuzima bw'abantu butagombye gupfa. Yakomeje avuga ko uyu munsi mu rwego rwo kwibuka bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, abantu hirya no hino ku isi bahurira mu cyunamo kigamije kwibuka, aho yagize ati muri ibi bihe ndetse no mu bihe bizaza duharanire guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Duharanire kandi kongera kwiyemeza kurengera agaciro k'umuntu. Ngayo nguko rero nadusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi yaragezweho kuri ino saha. Reka tuze gusubira mu masaha yacu ari imbere dukomeza kwibuka twiyubaka.